Yaqayati Braki Saratayari Tata Mauricio Jiménez, gerente nacional de comercialización Univida Toquitja Sahuayraquiwa, Maymara Pahuaranca Patunca Baranja, Tunca Pacayaconi, Huaranca, accidentes de tránsito, Ucabau Utkawaí, Sasidawa, Yatiahueraki, Ucama Pinja, 98 millones de bolivianos, Colquiwa, Gila Nakaro, Yadap Etaqueja, Irtasihuay, Sasidawa, Sahueraki. A pesar de que hemos tenido una pandemia utjawaipanja, ukyamaraki, k'añaskunaka rujani, askinjama sarnaqa qhañapataki haysawi utjawaipanja, yatiaweña munapasmawa, maymara pa waranqa patunka maratja, hichamara pa waranqa patunka mayani marakamaja, niya tunka paqallqoni waranqa accidentes de tránsito ukamawa, Bolivia markpachanja utjawairaki, akama tunka paqallqoni waranqa accidentes utjawaipanja, niya pa tunka waranqa usuchkatanakawa utjawairaki, Ukama Pinja, Univida Toquitja, Niya, 98 millones de bolivianos, Colqueraquiwa, Usuchkatanakaro, Collañataquija, Irtasihuairaki, Ukamata, Usuchkatanakaro, Hiwatanakaro, Colquitoque, Yanap Añataki.